Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di Lembang Sarapian, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, dalam rangka menghadiri pengucapan syukur rumah adat atau tongkonan, yaitu tongkonan Seke. Dan dalam pengucapan syukur ini dilaksanakan ibadah pengucapan syukur yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gulendi Kombong STH. Teman-teman, mari kita ikuti ibadah pengucapan syukur atau mengerara rumah tongkonan Seke di Sarapian. Susi tiallo to temote kulla ta pe marasan baka tadi pasalan rinding indiallo mangka di pelendu tama di paleko na mananga inde kulla mangka di pokoi kurres manganinde pa marwasan saba parende panguran derandia hei no pana pasak kina puang rapak tutu mampara rata nenek lame patu di lalan me patete kalambanan anta pada masak kemairi baru dindin soranasang ki kumbeta si karapa mo solanasang ta si tan angge mairi anta panata itu na kami nomban panguran derandian sulangna mangrara tongkonan lantikulla di pemarasan kurre sumangana Bekatabe na lako tingayo malabita solanasang labi na gato kukuha kurra sumanga langan ola malabi na puang matua saba padayan na leke to tumampa rarata bilan na takanasa mamase kaboro na puang matua anta mamali rampo tama te tarampak kaparanuan si tetena ungkurre supangai te tongkonan Seke tulatanay si pulung umpamisa painan si pakaboro lan katuanta marasan tumengka tama te tarampak kaparanuan lama kadaki solanasang ulendoi papudian pangke itu sanganna buang kapenomban. Ya, jadi laun nondo kia. Ya. Salam nondo. Oh, lagu cepat. Sanganna pangke itu sanganna wangka penomba lante allo malabi aleluya aleluya ilanda kami aleluya mai kami solanasa taodoani mamasena tuanta aleluya dan kami tutang adondo aleluya aleluya
itu odota o parang lugilang peko pegang salong haleluya 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 Adatana desara Uruanakai Pekuresu sumanga Haleluya 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 Trabatongku sialako kita mintu masalah nasang latakuwa makada ia tupatundanta lansanganna puang tumangka umpadadi langi solalino narampoy morokomi kamaturu-turuan siya kamamasean kamarampasan dio may puang matua ambeta siya Yesu Kristus Narapoy no kamorokomi marasan tumeng kamelo te siunuta marasan kumbul lebay siya marasan tu anak kampota magenlu siya singa-singa na tianten tamate tarampak kaparanuan latontong ki menani kurre sumangana lako puang sambil di pertama leh ya pelekan ludan dan ditolong ya mana lako puang ya ludan dan ditolong kurre sumangana lako puang tubuang masoka ure sumana lako puang tolepi ure sumana lako puang sumana lako puang tiro bilako kau kata baik mana inang senga kena luas sangka paten moleki tokina Ibaito para belao alumna pada losun demalini Manggi kala kipo kada Sentri kala junalian Tonna diran nukte tondok Di kalimbo tepang leon Tondok pang leon na nenek Pak kalimbo tomatua Lari bangun ni barua Dio sokki mandoroka Benda molan dolong ada Susi te allo totemo Te kulla tape marasan Tamata tiro rika lako Tamta pari kabatanta Mangi kala kipo kada Tenri kala julean Kurra sumanana Inde manuksa bemembuya Saba parayan dekode petan damasia di gente kanu kudiarlu kurre sumangana bayi bu turi bau Saba parayan na bonde bu turi bangala unnola bangala tamban masih kadang-kadang rompo masih rintik daun kayu inang tondok tanah batu Pangleon tanah pemanukan Susi ti allo totemo
te kulla tapi marasan. Inde baik ta kilori alako. Tutun moinde te pangaleon. Jumba moinde te lumaba panguran derandian. Kurres mangana inde tabang tang di bedaumi. Saba parayan de telo tang di beloloki. Kurres mangana inde kasih pamuanta. Saba parayan inde panguran derandian. Hei, endo pada pasak kinabuan. Rapak tutumang para rasa. Nenek lah mepat tulilalan, mepat bete kalambanan. Anta pada masak kemairi, marudin di soran asam. Kurres malande, talang tang di peloloki. Sabak para inde rakung diam gila. Kurres malande, pusuk gelau langit. Sabak para yang nanya daun induk losong di batara. Tiro bilago tung kapata pain mata. Inang senga kenang pangluluas sangka. Paten dengan pekina. Ang kimesiman palago temai tope toe tokon tosi pasan sukaran alok. Siria kada bengkalo soran. Para tiumba demi pira-pira kapekalukan ang kimesiman para kotemai kayu kalan dona tondok lamba layu napang leo yamani gente komanara usra lembang urro toro tobat leo ang kimesiman para kotemai di polin dona bulan di kota dun palelea sia tindak paluluan lanteli Ana tomatari ayo Doktor ayam malu tenisa anggota DPR sebulan malu tena angki mesiman palago temai tadi posulle na nene di posolon toma dua tunenne dinai mesin pertama didengi temai kambang sekundu tandilo pak kadi rapa anda sudah mana temai ini sali papan solo Nekan. Kurres sumangana langan buang 52 sama para nenek kating nara buka tong tamang kalulangan dao esungan kapayungan atur-atur melawang di telako tuh leton pwede betul lah pwede deh pergi Pwede betul yang bering ng patong lako. Patong rin kiri balik. Susun to, okay ka, susun to. Pataran dito lang kami susun eh. Paano ang susun ni Rick eh? Iya, paano bilang kita tidak? Ayo, sekali. Kamu ya, mantap. Susun diri kita betul aku. Susun diri kita betul aku. Ya teh. Betul aku diri gitu. Susun. Awas. Ya, oke. Ada perirung itu libar.
Ada parung itu nih pertama, ada parung nih. Ini telah susun ini ya. Susun di patulan ni mai. Susun ni patulan ni ya. Aki patulan ni mak susun ni lah belum. Yang biori. Iya. Baik, kami lakukan tutupan itu menimbang. Ini di sini. Ini di sini. Susun melo lang, susun melo. Atur risot. Pasusin itu dia. Dapat kami kan jangan terlihat menimbang aku. Ya. Padang susun ni saya, padang susun ni. Awas kabel dah. Petaran kita betul petaran kita. Susun ni betul lagi. Awas kabel, betul lagi begitu kau. Ya. Ya, susun. Susun kok. Alam ko din dulu. Sama lagi perpandangan natin meja. Mana teman-teman? Nanti saya pernah melihat nih, dulu semua betul lah. Lama. Alam pagkaminan dulu, alam pagkaminan. Begitu apa itu? Iya. Kuris semangat lah ko kita bintu masalanasang tu pada parannu nante tarampak kaparanuan rampunasa miki umbay tu pemalata siya latapake umpamatokoy te tongkonan seke iya mo to may kumita paket Pak Pudian ta basa itu Pak Pudian 127 si sonda-sonda iya ketay ang napuang umbangon ni Tubanua. Iya, taruh di situ di kolong anu. Tay gay ni milik kale bersuka hatilah semua hai umat yang mencari Tuhan. Bersuka hatilah semua hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajahnya, kuasa firman-Nya ingatlah hai anak-anak Abraham.
Nalante inan kaparanuan annamasero tu penolota la kaolo malabi na puang matua may kumitara Pak Melo tatatan nituju na agan katuanta anta makada kumua o puang saikan mentuara si solamintu toma rapu talang ang kitutun mapalidan makalima na toma kaponan ao kumua untuarasam mo kasalangku mati kalemi siatay ang kumuni kakadakyangku kukuami makada. Ia tu puang sumpumamase sia sa pala Buddha. Kalando pesuka sia kapoa kamasokananna. Tae nagauki sitinaya tumay kasalanta. Sia tae anna papakkan niki sitinaya tumay gaw kadaketa. Belanna susi si kalangka na langi analino. Susiduka mo to tu kapuan na kamasokanan na lakomintu tong katakuri. Pada si kambelan na matalon na matampu. Pada duka mambelan na to na nipuang umpatoyang idyo may kaleta tu salata. Susimisa anbe unalamase anakna. Susiduka mo to tupuang unala masemintu tong katakuri. Amin. Sundun rongkokku. Sundun rongkokku Yesus tang le Tara pamelo solanasang ibisa yatu marasan na malingka na madumi-dumi ta palaku patumbuhan ta masambayang lante matuka allo totemo opo ang matua situang kaparanuan kaming kaulan matiolo malabimi belan nami pakaboro teto sang inamelo maatongkonan lang tetongkonan seke untanda allo nanay yung kuresumangay
pandaranami urencanay unggaragay sa lakomang katatemo. Laki ba sa lakirangi tekada malabi nila may sura maratummi pamatoto kan solonasang layate ko nami tulong pokaday layate miminto taong mitulong perangi an namanasa karampuan Korean sumanga lantial lototemo lansangan na po ang Yesu puang pelabak kasalangki inay masambayan. Amin. Papirangi tugaran na po ang matuwala kubasa lan may Pilipi pasala 2 ang kamapimpisan sala ko mapilima na hagay pasala 2 ayat 10. Pilipi pasala 2 ang kamapimpisan sala ko mapiliman na ako tugaran na po ang matuwa iya mo to iya keden ni papakilala tete Dio Kristus iya keden ni papakatana pa kaboro iya keden ni kasiturusan pena iya keden ni kamamasean siya kamaturu-turuan sundun nimi tu kaparanuangku ang mimisa pena siya misa pa kaboro sang painaan siya sang luanri lami na moy misa dami pogari situro katuan misan ba tumatampo sangadin na situro penama diongan pantan usanga kalena madiong anna tosengan dami pantan numpoy na misa kalemi sangadin na Diona duka aku palan ara mite na iyate tuden na molan penaan na Kristus Yesu nahagay pasala 2 ang kamapesang pulo nakuha iya tu kamalabiran undin na tebanua iya te lamandu kapua na iya tu kamalabiran dolona kadan na puang na mintu madan dan maritik sialan inan iya te lakuni umpa kamasean kasalamaran kadanna puangna mintu madan dan maritik. Amin. Di tempat ini ada damai sejahtera. Kaulah Allahku, kaulah saja padamu aku bersyukur. Kaulah Allahku, kaulah saja padamu aku bersyukur. Kau buat aku selamanya memuliakan namamu. Nyanyi syukur hai umat Tuhan dan puji kebajikannya, biar namanya disembahkan.
tempat ini ada damai sejahtera. Lan inan indete lakunai umparampo ka mamasean kadanna puang matua. Lako kita mintu masolanasang merasa sergi kadamai totemo. Dahil syarakat nakuha mo kinamaamin mo tu pandita. Tak patatuno benta. Oh naladen nade. Pamikoy mani kumua la amin bangsia mo belang na ta ini merasa damai. Tao na susito. Makura sumanga kilangan olo malabi na po matua. Belan na lante allo totemo. Yatu kita toma tongkonan lante tongkonan seke. Inaparan nuki. Maaf pagiparanmu kita toma tongkonan. Yara katu Singapura bay. Yara katu maabaju maririki. Yara katu den padondo panimbong sa undokoa. Atau yara katu siipi tulang inanta. O den de kayo. Pakura sumanga atau tasipi belan na Buda mo anak kampona pe nene todolota tungkombongi umpadadi te tongkonan tuna kasay mintu tomarapu. Amin na kato. Apayatu taposende tamading makurre sumanga atu totemo tatiro maleso ilang kadanna puang matua. Tutabasa lang Pilipi pasala 2 ang kamapinpisan sala kamapinlima na hagay pasala 2 ang kamapin 10. Bungana sendeki belanna dentu kamisaran painan lan Kristus. Kita mengucap syukur hari ini karena kita bersatu dalam Kristus. Dan apa yang terjadi ketika orang hidup dalam kasih Kristus? Di poka dalam tepak basanta parallu kisi pakilala. Yaitu pemareko sidi keda dandi mo na pekapo itu soranna. Bisa duka pak pakilala to. Yo. Ia duka tuto bersatu dalam Kristus umpanisa Pak Kaboro di poka dalam bahasa Indonesia belas kasihan dan kasih mesra. Jadi paparan luki makurre sumanga to kelan may tetongkonan indete tapapayan nito kasih mesra di antara kita. Na kutiron ina yaton natamenani den tumaru gunbang. Yaton tamenani den tu malesengabang tumatanna. Siya den duga taulan lulantang dikwa to sanginan na taan na sitira tulindona. Oh, si tiro kumikidukay. Masan nang siya kumikintiro rapong mito samping mi. Jadi data malute bang di ko makurre sumana ki padahal tayo tatiromelo itu lindo na solata. Aku pe berusaha na untiro itu lindota si Melong, si Malapok,
Tapi data tiromangi, yaitu paralu lata posara kasih mesra di antara kita. Yang ada di solata tangdea dipajukan. Nata na dikamayai. Siya din man ito tang palandi na tumaparenta mo di kuha taebang na dibember raskin. Iapin na matoto tutong konanta kita kanasi kumayan na din solata tangdea tapapayan ni tupa tunduan lago kaleta. Tora ka to. Sanda yan budan tanina rampo. Takanas ito. Bersatu di dalam Kristus. Berarti kita sedang menyatakan pengucapan syukur yang sempurna. Bagaimana supaya pengucapan syukur itu sempurna? Dibuka dalam tepak basanta dalam bahasa Indonesia. Satu kasih, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Biasa menarang kiumpokari di kuah misa penaki, misa tangaki. Tapi biasa kiano lagi tamanda tulamurai. Tantu tang si tandam niki tebatina siya minto toma tongkonan laten te tongkonan seke. Tapi yata tontong misa ina si pakaboro, misa tanga, misa panguluan, maka keangga tu tongkonan digeragay. Keangga tu tongkonan digeragay. Iya mo nilay na tongkonan tato. Iya mo nilay na tongkonan mi samanasang kemisa pinako mi tontong ko mi sangina, tontong ko mi si pakaboro sanguluan untuntun mi tujuan na apa tu si pato na lataposar mapinduan na lante tongkonan seke tukadan na po matua laku pokada laku kita solanasang di pokada lan bahasa Indonesia. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan kutira lang televisi dina baik tatira dukay pa latumeng kamu lan may banua kuperangi kutor rentiro satu dan misa atau di sana Suryanto petugas kebersihan geostasiun kereta api Jogja unampa tas batu dompe ia tu sinna 40 juta lang yan nakita nampa itong basusi masan nang kile masan nang ki apa yato Suryanto tayo na masanang iya mo to naloy lako panggana anda di pokada nasa ito tao unagwi kubasaing kutasku di kuami lako Suryanto matumbay na tayo mo masanang unampa ito sayang patang pula apa matumbay apa nakuha tangya apangku iya tu nilay na lagu pokada lan teinan indete yan na nang tangya apanta da taalay payan na apanta tabangon di tongan to
Yan na apan tatadaranay. Yan na nang sulu tatadukungi. Yan na nang sulu tatulak-lulangan ni. Natutemo, Buda to sa ginalan tongkonan, padikwa sulu tapiarik ka na taesay namoy na manarang, taedo kayan na bisa anggota dewan siya, singa-singaan. Tora ka to! Dan diyo mo taposara ito pa yato. Buda mo apa to temo. Kadangkala kita mo tumatongkonan siyali. Tapamatok ko ito tongkonanta. Tapamatok ko ito identitas ta to sarani. Tasipakaborok melo. Seperasaan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Mapentalun na laku pokada. Rumah ini akan tetap menjadi rumah yang megah karena rumah ini di dalamnya ada damai sejahtera. Malute kiumpokada damai sejahtera, tapi kadangkala kita sulit untuk mempraktekkannya. Damai itu ada, dan damai itu karena adanya orang yang berusaha untuk rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama dari diri. Paral to, ya moton na din tau maulelean na kuatabe na ko kita minto masolanasang baktuanan na kuma belajar menghargai orang lain supaya orang lain menghargai dia. Di tempat ini ada damai sejahtera karena pengucapan syukur dilandasi dengan sukacita yang di dalamnya si pakaboro, si kamali, si tunduan, si pakdikaran, si angkaran, anna maleso tujona patuborona tongkonan. Tongkonan pemersatu, umpamisa painan melo, umpamisa tangga melo, umpamisa kasih kamaliran, yamo buanna kabendananna tongkonan to. Lasu sirakato tujona painanta solanasang. Laton torigi kasih pakaboro. Amin. Latatabiskan tejona tongkonanta lantainan indete apa dolo jumito ya te kamu mintu keluarga seke lampuni kami pamatua puji-pujian keluarga seke oite komite bendan ne mi tiro itu banuan milangan tiro itu banuan mi yo
wangi. Hurre sumangana inde allo maelo pole palayanna inde kulla mapiadadi. Ia mo allo natanda balo inde tomarapu talang. Ia mo kulla nalinde maya-maya inde to sangkaponan ao. Maka limana bati siosok dio mai tetongkonan seke. Bendan maelo mo inde tongkonan seke. Tunan nang maya-maya mo inde isungan pakalan doanna. Lata kurre sumanga situang kaparanhuan anna manasa den kaina sia sundun Korean sumanga talante allo totemo. Lagu pamarimbangan moko lante pak kurre sumanga. Lagu patoro matasa moko lante panguran derang-derang. Lana tanda sa bimintu bati sioso. Lana tanda manasai makalimana lanto mimimu to kumua. Tongkonan ditimba waina isunan pakalandoan diretok rangan. Orang-orongan na totopo pesimbongan na totang dia. Ukuna tola to talo tambuk ladi popa pasa tarampak ladi popa tamuan paladam ladi nayung panata aluk kuntete mala ada kebendan disangka di kuah anna tang penelakan aluk pasiropindan anna tang pesanisian sangka mabar sepana. Lagu kuano maka dan ako kita solanas. Anta tadi may itu pasakin dio may kuang matua. Menggaronto lansangan na kuang matua ambe. Kuang Yesu na kuang penamasalo. Angku pamarimbangun ni tetongkonan. Den naupa amni tontong masake solanasang nataranak pasakena uang lan Yesu Kristus. Amin raka. Amin. Labenani ki solanasang inilah rumah kami. Sejak terasa
kami berdoa dan segan dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam bimotuna latanay usurong ito paminganta namang kadako to laminan ito keluarga Raki Solo na patarui paduan suara Jemaat Bukit Ararat Papang. Dan duka pa Pak Budian dari keluarga Pakonglean Tampakna. Katuamu na lamu pake umpogau Pak Kamayan, memang kato Solo dari keluarga Raki na paduan suara Bukit Ararat Papang. Orang nalengok ke pundi langsung kira nak buang tu keluarga dia mampai dia dua tunalak bila ke tunggunan itu kita lengok ke kami pundi Lamu pake umpogau Pak Kamayan, marang apa siapa pun lebu pakai ipuan lempan pasar kena buang minda umpalatui dolonaisan tubuh potong kamu muka mak buang kamu muka mak buang keluarga kamu buang kena lagi kau pundi Kelalan tabung kapuang Tulang buka sarai Lepas pasak kena buang Minda-minda umpatu Golongai santumu potong mana kau buang mana kau buang mana kau mana na itu pabung ini dah sudah ya barasan itu jalan barasan dunia dua dengan taman randu memberi pejangan apa itu Intare pamu batuan Menombami sarabu Lekan pasak kena buang Minda-minda Golongan berasa kau bati na rin kasi kaya isulak pagkulian paano kau mabuang sa bato itu patopo yang matutungin papayan eh Salakonan
Doon ako nalapabuang kami natiro ko ano deh. Wow. Sama kasih persembahan tuh le. Yo, sama yang persembahan tuh di Pertama iman di Galas sudah. Antri kau. Antri kau. Dia tak kenal Pak Bung di mana sebatu. Sisi di pengarah bumi. Ya, sisi di pengarah bumi. Ya. Nah, isi payung ini saya di lepas. Ya. Asalnya di tandanan. Tapi ku mengerti sekarang kau padaku. Wadah, ini saya mengragu, nanti kau mabuk. Yo, kini ku melihat. Yo, saya kok mengragu, nanti mabuk. Merasakan hingga rencanamu. Kampani satu. Nah, undangan aku daya na pagkulis ko sa kita ba. Kami kampani. Bukan di mana itu berkali. Dan ku tak percaya menghadapi sabi ko katibat deh. Tabi dulu, na isita ba? Tabi dulu, ayo. Tabi di sini dulu. Tabi. Oh, agi mo to. Oh, bara. Ada dulu to, eh. Apa? Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mana nak kau ni? Ya. Kini ku melihat dan ku merasakan. Silakan. Yan na di sana ditimba beberapa dang na total isi ulit talumpana. Ditimba wenda. Yo, ambil berasnya. Yo, merasa puji-pujian. Tema kami lagu tubuh. Ya, kamu pergi kira kepala makmum. Ini yang lebih apa namanya di sini. Masih ada. Sundun mo. Maiya mo ko. Yang kita sundun nih. Oke, bersunat lagu kabarati na pagpaulian sisula representi. Wala na ika. Palulang akibat na daw ito.
Latamaki pasambayangan sa Malele
melo ke tarapa ta masambayang mintu na kadipudian kurian sumanga opuang matua ki pakendek mati olo malabi milante matuka allo totemo belanna paranno tu penaangki solanasang ungkanasay te kurian sumanga lako toma tongkonan lante tongkonan seke kamu umpasake opuang matua te bati ampona pakolonglean solarante seke kamu duka opuang matua laumpasake solanasang lan mak rupa-rupa gan katuana kure sumanga kirangi tu kadami namaleso tu kurian sumanga lan teallo totemo kure sumanga te kama jorenangki kure sumanga te mai pasorongan kurian sumanga lalu lendui pundi lalu lendui natura lalu lendui pak buang lalu lendui bulean bai siapa inan melo la biraka batang kale pasak itu mintu nato nalante kurian sumanga opuang matua kipas sambayangan duka tuambeki tomatuang kitu toro lante banua ambe tato arruan tumarasalan kamalaman batang kale kuasam milom pamaleki opuang matua saya tu memintu tomak rapu to sanginalan tetongkonan seke kamu lompasakilan mak rupa-rupa sarak pengkaranganna ya tu marasa masikola pakaboro inna meladak melo ya tu marasa nundaka pengkarangan dolanan ni opuang matua ya teme marasa lan pengkaranganna lasusi misa petani pegawai wira swasta inang kamu opuang matua tumbenni kamatotoran pamatoto itemei tomak parentaki pasaki itemei sangayo kalambuki pendeta penatua sediaken tumpana tak melo itu kamenomban lante atu totemo la birakala kokombongan malak imi bukit ararat papang pasakilan katuanna pasake kandako kiupu meloi kipantan lasule lamambela lamandapi latorro lante tondok kamu opuang matua tula tontong sisolani mi tarima ite palakungki belan naki sorong mak tetelan sanganna puang Yesu ia mau puang sejuru salama na katuangki ia duka mau tumangkau nadaikan ni mas sambayang susi tunakua wambe kidau suruga kipalakon na dipakalabi tu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu paporayami lantelino susi dau suruga bengkan ni tu silasanna kikande alloyate siapa dei tu salah budangki susi kami umpagari salana toka salan lako kaleki siada milorang kan ni diroso sangadin narinding palakan dak narandan kan deata buditu belan na kamu tu unampui parenta sia kapaan sia kamalabiran salakona amin taben dan topu itu kami nombanta tamak kada kumua mamasena puang rondong ko siapa nikna tu meongani
lako kita mintu masiulu ta sulema momposarai tu pepasanna puang matua la biraka lako kita solanasang tuto na paparea puang matua tuto na kalo penaanna may komi ta tarima pasakena. Na puang mora umpamasake komi siang patirin nai komi. Na puang mora umparangi komi lindona siang katuru turui komi. Na puang mora umpatiruang komi lindo masokanna siang pasiria komi kamarampasan. Amin. 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 Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Teman-teman, terima kasih Atas karena kekuatan telah mengikuti kala duka dan ibadah pengucapan syukur syukur atas pengharapan Mangrara kini dan selamanya. Serke yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Okiwenti Kombong STH. Tuhan memberkati kita.